Aku belajar pi warok ki pralog ki wasnyau suk wo pat ye ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyau chapi wa pha be kre u Donald Trump ya u Jimmy Kimmel we da suba u wa boy u Jimmy Kimmel wa da pha ne enong ya u ni ubru wo setan yap ya u Donald Trump haka White House event te chwa wo sdangi la dam pwe mu de pi ya subscribe your new channel snya ba subscribe we knyan how to bell wa em hay tu khnang wa yo ten cho cho pi le u yo ye ki video wa thame te ton sdangi Uwi ni kinong Amerika uwa mankam u TV host wa comedian uwa datip pertuikam u Jimmy Kimmel DM ikre u hema kat wada depa be kre u Donald Trump ye u hadin wa jokes u yaka kurim u Donald Trump day wa khut yaka ka expectant widow wei hawa ong u expectant widow mud u yaka bru ko wada jan yap kurim namo ka wadaw yap kurim hakatu kasngi ka arphau le tarik ubna waso haja arphau ru hachwa ujia i attack haka White House event uni u American comedian u Jimmy Kimmel daklam kende ne penjau u yaka first lady ka US ka Melania Trump ka kurim yong u Donald Trump haka April 23rd edition of Jimmy Kimmel Live day wa ong wapat yaka Melania wa miet kan thai sangko depte ong wet u wa yukmen bhaka kat wadajan yap u kurim ko u Donald Trump hadin wa kalam u yakiti ki content da bon bha ki bru wa ben ya o dai wa ong wa da kap u ya upot namo wa da cross u ya kalimit ka first lady ka US le da jubab ko halor kiti ki content wa panem kam u dai wa ong wa ini waro to wa chon wei wa kwa si hi e u dai wa kwa le wa divide ya kari dai wa ong le enough is enough depte khut ko ya o u ka word namo u wa tein song tein yap day wa ong wada re u hadin ka ABC kat wada tip u wadaw yakit na yada ne protect ko ya o wei u Donald Trump la da jubab u halor ini day wa ong wa ini ikut u yaka kurim u ka expectant widow to i wa phla bha nei bha du hadin wa dep u wo ong wa yukmen bha u ka kat wada jan yap u kurim ko jia wat ha White House event kam tu ha i wada wan u tu u bro wa be sian dette mud u wo siet pan yap ya o wei ini to i wa phla bha wei u Donald Trump da pha ule yaka Disney wa ABC wo be kre no ya u Jimmy chi sendon dei wa ong wa iti mto i jokes tang wa iklam ben klam chon don he te des nyao tho i wa da suba u Donald Trump boy u Jimmy wa e nong ne pha tan yap ya o nei liang u Jimmy da ya da u ya o de dei wa ong wa da klam u yakiti ki content kam iklam danda yo yo rakhai don he wei mto wo pha se tan yap ya u Donald Trump day wa ong le wa ong u wa yukmen bha uka kat wada jan yap ukurim ko mto wa mud u wo pen yap ya ukurim ko tang wada mud u wo klam kande ye yap her isnem yong ka wa yong ukurim ko we ite to ar paulis nem nei bha u Donald Trump da jan dap u phra paus nem kat wa ka wandang san pound rus nem he e ko I wa pen yu wa u Donald Trump wo yap chwa ya ka we daw man ko ka wa yap kurim we da ong u le wa idaw wa ong u ye ni to ka Melania da yu kemen yu ka it bha u ka hawa em ko chajan utrom what hawa da tip ko wa utrom la phra house nem u we muslim diu im u we daw yap chwa u yaka kamte da ong u wa yu kemen bha ka wa tip ko wa da jan yap u kurim ko we ka Melania wa u Donald Trump das dang ki wo reply ne ya kalam chapang ite I wa kalam u Jimmy hadin wa jia I attack haka White House event ha I wa da mutsi ki yakiti ki contain wa kalam u we ida wa pan em kam uki kamte waro ki penchi kurim das dang ki usubasi wa boy u wa pha ne enong ya ukol alen wo lali siatan yap ya u Donald Trump nei bha haka manifesto namo ka jingtho wa pha ukol alen chaki wa hayung hasem yong u hachwa wo lisiet u hakate ka event le da ong u wam e lat u ya u pedophile rapist wo sanchar ya kari America boy mud u ya u Donald Trump kat wada he u ya ka kurim u da ar paulis nem boy nete idaw ong u ya u pedophile nei bha pedophile mud u was like bor ya ki wadang khian irta kam waman kate de jor bha iya debate halor kini ki content wapanem kam u Jimmy wo jokes ya ka kurim u Donald Trump we halor ini I wasuba u Donald Trump boy u Jimmy we enong we wat hadu wada pha be kre u le ya o we u CEO ka Disney le da MU ha I pressure kam waman kate hadin wa pha be kre u Donald Trump ya u Jimmy ka White House le da benjor bha ko ye iti I wa khut u Jimmy ya ka Melania ka expectant widow day wa ong wa yi wo kemen halor I wo cha tan yap u kurim yong ki day wa ong le wa kiti ki content to ki wam yi u pdiang
ในภากัดกำวัดสเนียวทุดักไวท์เฮาส์กิตีกิกันเตนดาองวามุดอุโวองวัดกเมนภากเมเลเนียกัดวัดจันปอยกัสนีโวชาเสียดยับอุโดนัลด์ทรัมป์กำแต่ดาองกียีโวกเมนฮัลลอร์อีโวชาเสียดยับอุกุริมอุวีนกินองอักฟลิมอุวัดติปประตุยกรรมอุจอร์จคลอนีดายดาอุยาอุจิมีไดวองวาอุจิมีต่ออุคอมเมเดียนเวลากัดวาเอ็มเลอีโจกส์แต่อีโจกส์ Day wapan yasrem le yaiti i jokes ujimi wa iwaklam ka White House Press Secretary ka Caroline Leavitt hachwa wo ME attack ha ka White House event ha iwada ongko some shots will be fired tonight namo daw ME siat mantu imit kamte da ong u lok kam ini hi iwada klam danda da ka Caroline ujimi le da klam danda u jokes are jokes te du kini don hi ki wakwa open snyao chapi ye subscribe we like ye ki video khanang we yo pten cho cho phileu yo ye ki video wa thame khub le jibon